Visit Rwanda na Arsenal bari mu biganiro byo kongera deal. Mukanya gato bindebera turaza kuyikomoza. Visit Rwanda na Arsenal bari mu biganiro byo kureba ko bakongera aya masezerano n'imikoranire hagati y'impande zombi. Ariko Ateral n'ibikomoje gato match amagana 2 kuri Bukayo Saka muri Champions Bongereza, match ya 300 kuri Arteta muri rusange mu ikipe ya Arsenal. Ariko by'umwihariko hakomeje kugaragara ikibazo cy'umuvandimwe witwa Martin Odegaard, umuvandimwe umaze gusimbozwa byibuze inshuro 3 zikurikiranya mbere ko tujya mu minota 45 ya mbere y'umukino cyangwa se tujya kuruhuka. Akomeje kugaragaza imvune byiza kuri Bukayo Saka, ntago twabitinaho cyane. Arteta nawe imibare yayikoze neza kuri wa gatandatu, ariko adafite Martin Odegaard Mikel Arteta reka mvuge ngo arabaho gute, kuko n'igihe amufite ntawe kumuha ibyo yifuza mu rusange, kuko arikuvamo akeka ko ikibazo cy'imvune. Ya ni kwikomeye cyane kuri Mikel Arteta, kuko uyu kapiteni wo Norvège ni nawe mukinnyi wa mbere mu mateka ya Premier League bibayeho ko asimburwa inshuro 3 muri match 3 zikurikirana mu gice cya mbere. Niyo mukinnyi wa mbere bibayeho mu mateka ya Premier League. Ni kapiteni mu by'ukuri wongerewe competition nyuma yo gushyiramo Eberechi Eze, ko ari kumwereka yuko batishimiye performance ze umwaka ushize muri uriya mwanya we n'umuntu witwa Mikel Merino. Ago ibyo batanze mu kibuga byari bihagije, niyo mpamvu hamwe mu Arsenal yongereye imbaraga harimo muri playmaking, mu kure mu buryo bwongera kugira ngo Arsenal ikomeze gutsinda. Umwaka ushize Martin Odegaard muri match 45 yatsinze ibitego 6, atanga assist 11, 8. Iyi saison amaze gukina match 6 za Premier League, amaze kubanzamo match 4, amaze gukina iminota 204, afite assist 1 yonyine. Muri Champions League amaze gukina match 1, bisobanuye ko indi yarayisibye ko Arsenal amaze gukina match 2, akina iminota 90, atanga n'umupira uvamo igitego kuri match abantu barayibuka neza ya Olympiacos. Ariko ikintu kibaye kuri Martin Odegaard, izo assist 2 ngarutseho muri Champions League n'imwe muri Premier League yarabikoze muri match 2 zari zitambutse. Mbere yuko bahura n'iyi West Ham akavunika hashize iminota 30 yonyine, iyo assist anaba na man of the match yari yabikoze kuri match ya Olympiacos yari yabanjirije iya West Ham. Kuri match ya Newcastle nabwo niho yabikoreye, atanga umupira wa nyuma waviremo igitego ikipe ya Arsenal. Zari game 2 asa nkaho uyu musore mu Norvège yongeye gusubira ku rwego rwe, kuko izindi game zari zabanje mu by'ukuri nko kuri game ya Nottingham Forest yakinnye iminota 18 yonyine, kuri game ya Liverpool kinnye iminota 20, kuri game ya Leeds 38, yari yakinnye 90 kuri game ya Man United niyo yafunguye shampiyona. Ariko izo game zose twabonaga Martin Odegaard n'undi usa nka wundi w'umwaka ushize utarimo gukora contribution, kuko Odegaard uretse kuba ari buze guterezo passe nyinshi hagati muri mediane, ariko kongeramo Eberechi Eze byasaga nka hari gitutu bamwongeyemo, kuko Eberechi Eze yazanywe no gukora imibare. Yazanywe no gukora imibare, ntabwo yaje gutembereza umupira. Kandi Eberechi Eze icyo gitutu yasa kimushyiraho muri game nkeya yagaragaye mu kibuga. Turibuka umupira yatanze bakina na Man City, turibuka umupira yatanze bakina na Port Vale muri League Cup, ariko uriya mupira yatanze bakina na Man City yarekuye, iriya baro yarekuye Gabriel Martinelli akagenda agatsinda kiriya gitego. Yarafunguye competition ku muntu witwa Martin Odegaard, kuko muri game zari zabanje Mikel Arteta yarimo akinisha Eberechi Eze, ariko akamukinisha mu mpande, yarimo amushyira kuri 11. Ariko game ya mbere yamuhayemo amahirwe gukina nka playmaker, nka nimero 10 mu mwanya wa Odegaard. Kuri match ya Man City yarekuye pass, abasore ba Man City ntibamenye igihe yayirekuriye, yarayirekuye mu migongo y'abadefenseri. Gabriel Martinelli arayirukankira aragenda atsinda igitego. Assist nkiriya kuri Odegaard yaherukaga kera. Odegaard twari tumaze kumenyera nk'umuntu wifuza kwihengeka iburyo cyane, akinane na Bukayo Saka cyane,
ariko iriya assist yavuye hagati muri mediane muri zone zo hagati ziva kuri zone z'iburyo cyangwa iz'ibumoso, yari muri zone zo hagati cyane mu kibuga hagati cyane, niho yarekuriye uriya mupira awurenza abadefenseri ba Man City. Yari competition yagutse kuri Odegaard kumubwira yuko iriya systeme turifuza kuyihindura. Iriya systeme yo kugira karakazu kawe na Bukayo Saka ku ruhande rw'iburyo, uruhande rw'ubumoso ugasa nkaho utakihakorera ama operation yawe, donc utarimo uburyo mu nguni zombi, Eze akaza akahita arekura aho hantu utajya urekurira pasi hanyuma ivamo igitego. Kandi Arteta arifuza ko ikipe y'ikina transition zihuse muri iki gihe. Transition zihuse no gufata umupira bakahita bataka byihuse batabanje kuwutembereza cyane mu gihe bibaye ngombwa. Kubera iki? Mu bihe bimwe na bimwe cyangwa se muri situation zimwe na zimwe Arteta arifuza ko ikipe ye ifasha Victor Gyökeres kuba mwiza. Kandi Victor Gyökeres we kubera ko apininga abadefenseri akinira mu bitugu by'abadefenseri, rimwe na rimwe akaba idatasha kugira ngo ahite yirukanka abasiga agenda atsinda igitego. Ntago ariyo game ya Kai Havertz. Kai Havertz we yegeragamo hagati akaza agakina na bagenzi be. Therefore nta mpamvu Arsenal yari ifite yo gucomeka passe kuri attaque bashaka umwataka, kuko Kai Havertz yabaga ari gukina na bagenzi be hagati muri mediane. Ariko kuri iki gihe bafite umwataka bifuza ko mu gihe bibaye ngombwa yakuriye abadefenseri, kuko atari buze gukina namwe hagati, nimubona abacunza akabacaho yirukanka, hagira umuntu uhita umuhereza umupira byihuse aho yirukanka nagenda gongane nabo, either gitsinde cyangwa nta gitsinde. Tumaze kubona izo situation kuri Victor Gyökeres inshuro zirenze 6 nuko ari kwinanirwa. Siko bimeze. Turuka no kuri game ya West Ham, ya game ya Newcastle, yirukanganya umupira aragenda agarura abadefenseri, aho ugaruye ntiwajya mu kaguru ke neza barawumwambura. Bimaze kuba barimo barabimugerageza, ariko bari ni ikintu bifuza gukora mu buryo burushijeho. So therefore umuntu witwa Martin Odegaard izi mvune ze ntago zirimo zimushyigikira kubakiraho ku kintu yari amaze kubaka muri zino game ebyiri zitambutse, atanga imipira ibiri ivamo ibitego. So therefore kuri Eberechi Eze ntekereza ko nicyo gihe cye cyo kugira ngo yongere yankaringe buriya buryo Arsenal yifuza kuremera Victor Gyökeres muri iki gihe Odegaard bakimutwara gake gake, kuko ubwa mbere byari urutugu, kuri inshuro nabonye ari mu itako. Siko bimeze? Ni hamstring, ubwa mbere byari urutugu rurimo burumubangamira. So kuri maso rwose mu matako mu mikaya igisubizo kirimo cyagutse kuruta ibindi byose nuko bazanye umukinnyi w'imikino minini. Burya Ethan Nwaneri ni umusore ukiri muto nawe ushobora gutanga contribution, ariko mu buryo bwa experience Eberechi Eze ni umukinnyi w'imikino minini. Kandi Arsenal ikeneye kugira aba game changer benshi mu mikinire yayo. Babakinnyi bashobora kugira ijambo ku mukino mu mikino myinshi kurikirana, kuko imvune ni nyinshi muri equipe ya Arsenal. Turavuga Bukayo Saka ugarutse, ariko nawe yari yasibye game zatambutse. Turavuga Noni Madueke ari hanze. Noni Madueke ari hanze hafi amezi 3. Kai Havertz ari hanze igihe kitari gito. Gabriel Jesus ari hanze igihe kitari gito. Therefore karite yo kongeramo umuntu witwa Eberechi Eze ni addition nziza yuko iyi kipe ya Arsenal ikomeje gukura mu buryo bwa karite. Therefore no kubura Ode niyo yabura imikino mikeya cyangwa akagaruka igihe gitoya gishoboka, biraza guhereza Arteta kwizerera muri uyu musore Eberechi Eze kumuha iminota myinshi, kumuhereza ikibuga, kudictatinga tempo yo kure mu buryo kuri bano basore b'imbere ba Arsenal. Ntekereza ko nicyo gihe cya Eberechi Eze gukora ibirenze kubyara amaze gukora mu gihe gitambutse, kuko na competition kuri Ode nawe yari yayizamuye, nawe yari yayimuzamuriyeho, amwereka yuko nko kuri game heruka, game bakinaga na Newcastle, wabonye ko bahuriye mu kibuga. Bahuriye mu kibuga, abantu babyibuka neza, bombi baraje bahurira mu kibuga bakinana ari babiri. So ntekereza ko ni ate squad yamufasha mu yewe no kuri game ya West Ham bahuriye mu kibuga. Ni nako kantu njyene natinzeho. Hari umuntu twari twegeranye ndamubwira nti nkimara kubona 11 ndavuga nangaha nakwishimira noneho Mikel Arteta ko atangiye kuba mukuru, kuko impamvu nari mbikomoje ni impamvu ebyiri. Buriya ku ikipe y'umutoza Mikel Arteta akeneye kujya amenya match agiye gukina niyihe. Buriya kimwe mu bice bigoye cyane ikipe ya West Ham n'umutoza wagiye yaba Grand Potter ndetse na Nuno Espirito Santo ashobora kuzahura nacyo icyo kibazo
ni ikibazo cyo kumenya gushyira ku murongo mediane ikipe ya West Ham. West Ham yatakaje babakinnyi navuga ko bari bayitwaye mu gice cya mediane. Iyo urebye Sungutuma Gasa niyo mwararebye match mwana mwarebye amakosa akora ni amakosa y'ibintu bibiri. Uyu mukinnyi aracyari muto, pressure nazanyweho ni ya kabiri iri kumugora. Umukinnyi muto warugishakisha ahagarara muri kariyeri ye ahavuye ukamushyiraho kuba Premier League ari icyo igusaba, pressure iri hejuru, kumenya gukorera kuri iyo tempo ni ikibazo gikomeye. Imbere ye ukahashyira umusore nka Matheus Fernandes. Uyu musore ajya kuva mu ikipe muri Portugal, yari muri Southampton, yari muri Southampton, murabyuka ava muri Sporting, ubwo niho nari impereye. Ava muri Sporting, ubundi hari abakinnyi babiri Sporting yari ifite, Shabro ibagurisha nayo bigaragara ko yakwemera ko yibye abadversaire igurishije cyangwa se amakipe agurishijeho. Hari umwana wakomotse cyangwa se waturukaga muri Academy ya Pedro Pauleta yitwa Youssef Chermiti. Youssef Chermiti muramwibuka za mu ikipe ya Everton. Uriya mwana avuye muri Academy ya Pedro Pauleta, ikipe ya Sporting iramwaka, yari ari muri gice cya sezo cye akajya asimbuye agakora utubare. Reka nbyita utubare kuko ni yari imibare minini, imibare minini yakorwaga na Diocles. Uyu mwana no Matheus Fernandes nawe nuko byari bimeze, yari umukinnyi uzagasimbura muri mediane. Southampton yihutira kumutwara igiciro cyari hasi, burari ukuntu ama equipe avuga ati uyu mwana afite tara, bikanaturukaho ari guturuka. Burari akantu kamwe tuzagenda tugarukaho, nzaba sharing aka kantu. Ejo ndi Portugal baheruka ni ikinyamakuru cyo muri Portugal giheruka gukora generation nshya ya Portugal umwanya ku wundi. Umwanya uriho abakinnyi bake ni umwanya uriho abakinnyi batanu. Nzakaba sharing. Ivuze iki? Southampton igiye kugura umukinnyi yo irareba ati ko hamaze iminsi hari development nziza, umukinnyi nitwaza izindi etape tukamufasha kuzigeraho. Ariko ukibeshya ko ntumuzanye byo kugira ngo uzamuhe umwanya azagira icyo gihe cyo gukura, ahubwo umuzanye uhita umushyira kuki kuri pressure. Ni nabwo buryo Youssef Chermiti Everton yamuzanyemo. Everton yirengagije ko iri kurwana no kutamanuka, umuzanye mu kwezi kwa mbere iyo pressure na warayijyaho kuko ajaje kuri iyo equipe iri kuri iyo pressure. Icyo nashatse gusobanura niki, uwo mwana ntiyakuriye muri Southampton, byaragoranye. Uyu munsi West Ham iramuzanye, amaze kumanukana na Southampton, ari kuri iyo pressure, uhise umuhekesha umutwaro wo guheka iyo mediane yande ya West Ham. Ni niyo mpamvu mubona imibare ya paket yagoranye. Muri babiri bato bashya. Niyo mpamvu mubona n'imibare ya paket yagoranye. Icyo rero naringanyeho, narimbanje gusasira adversaire umeze utyo. Arteta no yabikoyemo ikintu kivuga ngo ntabwo nkeneye abamiliyere kiperateri babiri, nkeneye umukasero umwe. Bura nicyo kintu ngena bwiye n'umuntu twari twegeranye. Arteta akeneye gukura mu mutwe, menya match ugiye guhangana nayo ni iyi iranyorohera. Amamva yo kudefanda ikipe muzarebe ejo ndi Pep Guardiola akantu yakomojeho kandi karakomeye. Pep Guardiola avuga ati nidukina na equipe turusha tuzayataka, nidukina na equipe yatugoye bigaragara tuzadefanda. Nakundi niko kuri gwari ni umutoza mukuru. Arteta no ukeneye kubimenya, ngiye gukina na West Ham mediane iri hasi, reka ncuramire offensive babiri Mbappe, ntabwo ngiye mbitindaho. Niyo mpamvu ubwo nari nkomoje ku kantu kavuga ngo icyo gihe none Eberesheze araza gutiza imbaraga Ode, maze iminsi ngushyira kuri competition, ariko none dukinanye nge nagukuraho iki, nge uranyigiraho iki. Iki kintu naragikunze ku kantu twavugaga rero kwitwa Eberesheze abisobanuye neza, nge sinjya kubitindaho. Arsenal buraga cya kintu cya Tropas, si kuri match ya turavuga iki gitego cya Martinelli muze gucunga, afite n'ikindi kintu burya udatagira. Ese mu gihe ubona okazi hari yo gutera mu izamu, umupira utera mu izamu ufite icyerekezo, mwanya w'umupira ateye mu izamu, umuzamu akawuruka byanze kunzagarura muri zone iri danje, naho ngaho imbere ya Sirifasi, muri Sirifasi. Urumva akeneye wa muntu ibikorwa byose akorera imbere y'izamu biraza kuba bifasha abamugaragiye cyangwa se abari kuyoborera umukino mu gice gisatira kuza kugira izindi option zo gukina umupira mu izamu zirenze imwe. Iki kintu Eberesheze
yaragifashe cyane kuri Mikel Arteta. akangira ngo n'umukino wa 300 muri rusange kuri Mikel Arteta afitemo intsinzi 177 abafite intsinzi nyinshi mu mikino 300 mu makipe bagiye banyuramo ni Pep Guardiola intsinzi 219 intsinzi 196 kuri Jose Mourinho intsinzi 185 kuri Ken Dalglish muri Liverpool umukino wa 300 yawutsinze ndavuga umuvandimwe witwa Mikel Arteta match ya 200 kuri Bukayo Saka umuvandimwe yabaye umukinnyi wa 7 ukiri muto ukinnye iyi mikino akiri muto imyaka 24 n'iminsi 29 wigeze kubikora ni Cesc Fabregas Soler imyaka 23 n'iminsi 242